keluargaku. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintaimu. Biarlah kami kekal berjalan bersama keluargaku. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintaimu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Berjalan ke surga bersama keluargaku. Senong kasuabon, kumadati di insanan. Atau kapo katilang busam kana umis sa takan di suang sambayang. Kinarahingan suang kerajaan sorga, konsi kau da kasuabon da bayno, insan pakagud kapag yampayahay, maya kasisan da kasuabon iti. Konsi kau manta da panghakan no isuanggot. Kinapagyampayan dahay, maya maraton, bacaan pemuridan diti no. Ikalansanan da timpu diti, nga piramutan dahay nga alumis, gisambot sinondot ot aimbulayan dahay itamodon diti panambarasan ak soban bayno. Tinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Alamak. Suab ko pwede da alumi sa piramutan da bayno hay. Okay, bayno na po nga tulo na po panambarasan dati nga sumili agaras o girot. Paing kukurahot piramutan da hilod page Dusun Ministry. Mamanaw na di ka painsakot kasari. Buli na bagi, mamanaw na di. YouTube, milah YouTube lah. Sumili agaras o girot. Bayno na pati nga ay ila na pot ayat dati nga miagali loho di ayat di konihab. O girot miampay insana nakagarason paingimpaw dot kuasa da kinorohingan dit abantug ipoporikot dot kandad nagi kataadan kalumagan kita dati lod isuang dot Kolosi bukaiso ayat kapada miso. Naritan dati di konihab dot isuang na pod ay tumaguang tokod korohian nila tanganak nga harohot kantakan dot manto koyolo popuri mono pailon to koyolo yolo kadaw nga harohot ay kauhupan isuang dot kororohian diolo. Hali piad harohot ay dati doko nununuay miloh toko bolio ni nunuh no pohi korohian diolo nga ino pa'y pagangatan di panambarasan dati konihab nga moedad iolo nga harohot kampayan dohiri kapuriman iolo dot harodan dohot tanggung jawab
mantadidit kahaharan dot ay tayko I kambawa kamba dot mandiolo bolio. Ino pa'y naretan nga kapagalan sakirad hatus harana po tu sinidit tanak ket 8 na po do ringgit 8 na po do disium 2 na po do dati pamaruhang. Nga dati ngay banda dito sindid topot kapiyo bagi nga numanu tako kumadisium timungan disio. Kira-kira nga galidit. Iti tanganak dati harana po diolo det korohian. Haro korohian hari korohian diolo dot orohian toko nga haro nagi I korohian diolo dit adati korohian. Iati dot ay iti piano nga kolohing tomon. Iati molohing ngay nga haroy korohian di karuhang nu korohian nu haroy korohian di siod akay antakan. Iya nga akay orohian dit korohian di siyo. Nga osonong nando hit tokom ay goduduo nga irino hit korohian makan goduduo nga asagaw bosow. Oh. Goduduo toko nga asagaw onsom. Niagal ko mangga. Ki angay do mangwa I mangga tu mudos ngay. Oh, mangwa ilot unsalamot mudos I dato ka. Ilo no po di tanganak nga mantadi hari korohian diolo. Orikot no po itimpu nga tokom. Hirih nondo dot ay nondo oy walandot magano. Miliid na tayo mihad ko po yung kuro. Haro no pa iralan diolod. Mo'y hit timani manandaw. O kito dati do hiti dot iso no pamantadit koboboyuhon do hiri nga haro ti ginawuh diolod agaras. Agaras no pulom kuat ka. Kuat. Tayko I kukuh kano po da malayo I ogirat kadati kukuh. Gagah. Inudihot kuat dan gagah. Kuat agaras. Gagah awakas ka. Tayko awaa. Awaa na po nga angkat patinan sorok. Okay? Jadi mano po ay agaras omnogi ogirot. Jadi ilo tanganak dati nga harohi it ay ginawon po dilom irino tok irino hot ginawon. Monotos sila dot magano. Itamodon ginawon dilo. Nga sayra na po dot taboyo ni kanta kano miagalidi. Kokitanan no pondo nga miagalidit kinotilo. Kinotilo. Kinogulato. Dagil. Otil ko, ogulot ko. Harpo borososwad. Dagil. Duo na taylan ko. Otilom ogulot. Iyo kayo dit ginumayo. Nunu do kayo dot kotitil di ginumayo. Ti tanganak. Sayra na di sorohon dati dondo nga giling kapala kad di kotitil no di laid. Nunu no hot ay kotitil. Ino pa inombalan ko norongaw. Tao dot tambalut. Nga kasihom ino po hidi laid po hom. Hargyati sina dot papadagang ay momolid butul. Ibutul si taut.
kaubasan na tiga di butuli di nga mandot ay payananda Sukagata. Jadi ngoyon na dahay umay ni hay pamuhu butul dat ay tirik kampung hinggo-hinggo araw butul opo daw sina tiso pumuli di sina. Jadi ngon na dahay padagango om o boli di sina ngoyon ngoyon nakago dahay panakaho i butul dat ay ako kita hisina kasyo. Apa nakaw i butul ngoyon nakago padagango. O boli bayaran ngoyon nakago panakaho i butul. Irim iri itoy mi tu hibutul lat ngon padagangom ngon nakago dahay panakaho kasyo. Iri ni kumondat kinatilo dityo digi. Tingkura da ko katitil di laid. Mumanggat ay kombalutan ko. Haragati kamoyondot April Fool. Doho na po pangintangan ni dihom. Iri nga milay kamondot kinatilo di mo. Dasoro ko. Ako ni ka ay sabab dat milam mangudot ta 1 hari bulan 4 nga kinatilo idatid mumanggit o nga tambalot. Bayno no padi nga haradi ti kamondot preng imongontok. Kakitanan nga kinatilo irid yadit kinatilo iri nga zaman modern na di bo. Ano di dati borosan dat atil nga preng kadibay no. Mimpon sud hilaw bawang. Tok ilo nga gara-gara mimpon sud lumuyod. Aruhay induo ako matudid aruhay nolondod. Puji Tuhan tu ay bon nolondod pom nakanto moras-boras sa kaswabon da bay no. Agumo pahit ay kaboboyohon dati di tanganak ket ngatil to ko. Nga sorohon na di dati hinggo ho atil. Itanganak ko dondo. Purimonan no. Atil ko di live ko iti dondo. Iti sakiro piagalon dati iti status. Hinggod atil ko di bujang ko di nakasawo. Doho no pod ko purimananom ay atil lagi mutik kasawo hoy. Nagi di bujang po. It mulok monopot. Muh tuo nga kailo na di tirik. Kasaraw ko ipasar daerah dahay dot antakan di Wagu pa isiyod nakatransfer ay bertugas sa iti daerah su. Kapanang kisarita ako na di siyam. Harananday uhotan di siyod paingkura ti diyat ti kasyo. Wah. Mantad ke daerah penempatan di Kopagulu nagisiyod diti angko siyam paingkura mano mani monopot ko ihara tirik. Mani monopot ko ihara tirik kangko siya. Mano pa yung monopot. Ihati no poti nga sakiro miagal ko iti piahot tugas-tugas iti karaja dati antakandot no di karaja nga monopot kay bo. Santaon monopot. Kaduo piro-piro nanda taon nga kailo ko nanda tirik. Ay lano nanda paingkukura salug-salug.
iti tongo mositar nga, iya ay mo ti kaydo miyagali di haroy ga salug haroy tirik-tirik di ba? Iti nga sigo-sigo nga iya di magi timpunan no bertugas ay manopot maidlaid kaylo nundet tirik ay lan na dit isalug-salug nga paingka nagiit sanging karajad hinggan na po ba nga iya ti takon na ti timpunan manopot o ubas-ubas sadi nga kaylo na did paingkukuram manirik muhat ko nandam ay pwede na siapi dohod did ay paingka haro na pasimbar isimbari di nga tirik no pa nga kailan na di manirik manumpalid haro no pare nga irin ikamoyan kud ay nuridi kalaid to kad hirid isuot kantakan nga kaylo nagin na manirik kada pundad isuang pikaruhangan mantadot laid dadi mikaruhang nga ay lan no na di tirik kit isawan no sakira na pod tumaga di siya nunupanan sabnud dit konta tagad di siya sakira kumaus nga nunuhat manud nurdi panumpalid di kaus sisiyo andia kada pondo dat ay salingkuh nga haro na di tirik no diri nga hari mari haro no pari mano pa di dati pagulyo ilo panambarasan nakasuabon na bay no nga itinopot kadagilan iti katitil iti tanganak sakira na pod dati man patunudo nga osilid iso imo marutumbo kapasiyon ila tanganak nga sakira na gid katunud dati iti katitil iti tanganak osilid iso it ay kagarason omnogi kagiroton do ginawa di ulo kumbalakud ay harasangulunot hirid kalas dahay kalas ipansikul pala isiyo na padi nga kakipukul koman ko kakipukul bo tu sikit-sikit mumang manumbuk orang iti kaulon di ba ikaman datid samsing na baka ko kakikirad di lonti ko no mo ti katua kalas lonti ko mo ti katua kalas hingga pa di harakas isay pa di kasap isay pa tamo kinango boras sisiyo kuman pa nga ina po hit kororongit ti siya nga sayra na pod pinatunod nga nasilid isuot kagarason isuang ga kanta kanidi atumbayaan at doon na po panumbayaan nam ihati penong kolohing nga sakira na pod harahi katitil dati ina pa'y katitil di nga katunod nga okon no gid asilid iso o kagiratan isuang dat kanta kadam kababayuhon iya di mari ikalansanan da iya di na daw gyari bo sakirad gumu na boras no tok iya dihot onwon dat pamimpin magi boros-boros sabat sikul nda tok numbanganan dat iya no di gumu boros gumu boros gumu pendapat sangkiwal kadiri nga okon lagi mad ay ongkud nga isan tabi milad man imbulayay
Jadi ilo tanganak harohi kaginawaan diolo dot mantadit korohian diolo nga otil kinotilo diolo dot magano dit imani-manon diolo. Nga sayra dot katunu di katiti diolo mandati ahako nga osilid iso i kagarason om nogi kogiroton isuang no kaposian diolo. Dehon na po panumbayaan, sayra na pod itinopot ongotilit ti ikomondatid o kuat agara sa korohian diolo nga sakir na pod ay katunod iyolo na tulun-tulun dit ongopori isuang dot kaposian diolo. Iharohot ay kain kokoton sendiri pendirian oguyo i pendirian diolo paingkah kano pom iyo dino tu no nahakom no katunod i kagarason do ginawa diolo. Ilo no kagoy komoyon dot isuang po boros sa malayo nga nugyadit nekad no it ano di milad man boroso nekad kenom iri no kaputusan ano kasimban. Sangulun na po'y miyampay katumbayaan om igitan miyampay aralom milay siya mingkakat tumagwang katulon kagumuan om anagi oguyo maya di kombolutan di siyo hali piad isiya no padi nga okodaw watulu isuanggot ralan di osonong om nagi ipaintopot. Nah, haro iti po makasanangan lat okodaw tulu. Sayra na pod ahak dati iti okodaw piha tulu lat tanganak nga noray tanda iti dot isiya no pohom milod tumaguang iti tulon no kagumuan. Kobasan ti tanganak kot obinti ngayaman mo. Nga iti no pot ongokodaw watulu iti ongotil atunudan no po dati mangahak nga iyolo no hit ay harohot koing kokoton pendirian obinti ngayaman dagia. Sangulun na pahibon tugon dati ipapakitad paingkukuro ng kuisid abarani dat manimbaba nuni otopot nga topot topo nga ako daw itulus siya kadaw nga isiya no pa nga nahak domoid ikatapatan. Om ino po hit ay korohian do hiti nga ino po hit iman-imanon di siyo nga topoton kapisiyo dat momorikot miyampay katumbayaan om amu oguyo maya dat nununupay kantakan di kabolingkahang. Tokom komoyon dat hari pa makaperluan itit okodaw tulu itit otil nga makiano tokod ay tutudok ka kinarahingan paingkukuro nangkod mga hakil tanganak datid ang ginagina kinodaw tulu mo kinongobor sumulohing kada ka nga iri nagi ngayon nga koswayane bugyarit nobora siganda kitabot iti napatulon nga orohian di ikatuongon ka ikanawahon kada kanagi dati nga inagi pagaduhan iri nagi ngayon miyagalot jangan tingu ka nga mintong to kanagi harana pa yung maningalon da rasok labi po di kongonduan jangan tingu kanu mo mamisunod akon nagid aswayan tokon mintong nagid til nakur dito jangan tingu ka harasangulunat ay manunudok minoboras sa miyagaliti kada sambayang montokot iso kaposyon dito sanong
nga sambayang no moid osilih sangulu ni tawgirot. Sumambayang tokod mo ni kita daw mentokot keluarga dati moid milod momose keputusan-keputusan di apangkal paingimpaw maya det korohian da kinorohingan om irih na dayt milod osilih det isuang det kogiroton isuang det osilih det iso ot kagarason om nagi kogiroton. Om iri na dandahit maningolon di koposien da tanganak dati moit iolo na po nga kanud mo nalibamban dit kabalingkahangan da koposien miampaid kagarason da ginawa diolo. Ay laan na dati ti tanganak kot bayno na po nga nangabangat mo da gula. Komon ko na po nangabangat ta gula nga haragay mo borosot iti na po tanganak kot akaw dorong nga nabangat ta gula ka. No kadi orang putid iboros sa orang putid too many sugar kako kita di tanganak kot pono ko giom ikomon datid giu ko na busul ka. Ano po kon dorong itanak nga komon dati giu ko na pakaw, giu ko na busul. Sunudan nga ay mo kinongaw. Haro na pohot kosong kiwalon diolo. Kokito tokonondo di tanganak kot ongotil tamod nga nukando dati. Tokoy oswayan di siyod. Itapa daw nga o ginagina kinotilo ilo di laid ka. Otil lohit tanak ki cigu doroni nga nukan ditambalo to kita sorow ko nagyay siyo di laid dot otil tomod boh ka. Kada ang ipinsalakad dino kanang nga nagi pagaduhan iri nagi ngayon ka. Iya di kaubasan to kadid orang oge. Jadi ino po dihit ay keperluan dati dohiti ikotiti liletanganak makianu tokod pendudukan da kinorohingan da tumuguang. Iso na pohit kabolingkahang dat mentok dati sebagai mulohing nga itit kotiti liti tanganak milom momonsed iati na po nga duhan dat may gereja. Irihi kabolingkahang. Tu sebagai sangulo na mulohing kobi tokod dit hirisuang gereja sairad otili tanganak nga ay okitanan din dati itanak dati nga ipagilitan di tanganak kagumuan isiyo otil to kita dati. Om haro naging dahi molahinggat ay monong kuompok ngayon dum may gereja tu kinotilo idi tanak daw. Irih matiot ay cabaran o taguangan dati dating pubay no. Isuang ganun no pohot ay kantakan kebaktian dat ipohoron nga ino pa'y tanganak dati nga akon dorong. Akon na po ko po nakapanaw-panaw agangaw pa ngai. Gura son tangkus-tangkus song giyak-giyak. Akon dorong. Kiginawo to kano sebagai molahinggot nagiti may sambayang ka. May sambayang nga otil tomod tanak ay say tano ay say orongaw-rongaw may napinggusa ka. Nga ay ano po dati sabaron na po dati sebagai molohing. Ilo na po katiti lilatanak isuang pia gereja nga isuang pa katong garaja. Paingkuro pia katitil nga isuang pag garaja. Miyagala dati itinong kolohing. Iati na po msuway na dati katitil siyodop.
siodop kopia kodop kopia nga isuang pakatu garaja mano pot tiyo di lagi. Jadi otil piala tanganak dati nga moy pasambayang boh. Iri nagi gereja to kono pohom nasa pandet gereja agangau tu ogumulo tanganak hamila sunudan nga doho na pod ay kaing kokoton det antak karay ti tanganak ka ongotil gerejam om puri mo nanto kono po ay alay dilo taon pia kiraon nga puri mo nanto kono po poyra konto kono pod otil ko po yung kuro puri mo nanto kono po man to kono pod ay ginawon to kono pod moy pakatu sambayang ka tu ay guna tanganak datid ongo hinomod-tomod nga ay mamoy sambayang om naretani dahiti dat ilo na po kamondat katiti lilatanganak nga ay dati milad poko ay soon ato ko milad ditiadakan kadi dumalayo poko ay soon nga may na dati patunudo may inopoy katitil dielo nga asilid isoot ay kagarason dit ogirot isuang no kaposian dielo. Jadi agang ngawi tanganak kadang-kadang tiga ati ngayaman to kadi momogyak koy tanak nga insan-insanit anggota tumoy ngudyat dilo nga tok miragang pitaw mo paturos nud ati ngayaman. Walo miha di tanak nga oponu no pay garaja. Sigog ka nga hiri no mimbar. Gusawan nuno. To koy oswayan di tanganak ko ti di bo. Ay alay diri. Sabaron to kano pod sebagai anggota jemaat. Iati ikombal kita nganak karati to koy iyo koy komulakan i aiso pohot karuhang apon kombal hartanganak purimonon na dati oh iyo lo nakanta hartanganak ko kago ka iati imolahing ikitanganak itong atil sabaron na po do kayo ay alay diri tumali biri yang penting ket inopoy tanganak nga may sambayang otil otil piya nga ilo no iso oralan dati det popotunu di katitil diolo hinggo det ko ngay pakatu sambayang ka so kurang-kurang ket ko ngay kasarid igerja hali piad ongotil gi om oy hit no bodo gi ginawa mo pakitalet itanak datid ongotil tomot okon pondod moy no pinsalakoy hari ongotipuan hari ongotipuan tay ko harit ang ongorumbak na ngay it konununuay di gereja mantada kinotilo diolo nga antok sabaron na po dati dit monoguang may dot ilo na po kotitil diolo nga sayrad otunudan ahakon datid iswanggot ralan da kinorohingan nga osilid iso kaguhot kagarason di ogirot isuang da koposien dalo patilang bos. Pologoson na dati dat inopohit kagarason idi nga payingim po mantad da kuasa da kinorohingan di abantug. Kamoy na po nga sera no po dihilag gereja o ko ngayon kamoy na po nga paimpohon no datid iswanggot kabuntugan da kinorohingan. May dad paparikot tat kasabaran nagi kalumagan da itimpod arikot. Miagalit po hitiyon ta kanati panambarasan dat kaswabon no bay no. Miampay to kad iswanggat ti karuhangan iswangga keluarga piuhupan dati iti kotitil tanganak kadadat inay tinaot monotos nga goduduo nga miuhup dogi dumonoguang di kotitil tanganak igereja okon koy tina no magusa di tanak iati sebagai kusay nga haratanggung jawab dati
Damoy po magusay di tanganak kat ay tumil. Hilag gereja ki. Hari piuhupan dahiri. Ilo na tanganak kat tinaha ka kinorahingan iman dati ahako. Maya da panguhupan di siyo. Alan santo kod poporikot tot kagarason umnugi ko giroton isuanggot koing kokoton da koposyon diletang anak dati. Kano misi sa tokod isuang na sambayang. Kinorahingan isong kerjaan sorga konsikaw dot kasuabon iti insan pakaguh dot nakayong pupusi hati panambarasan right ko paingkuro nangkod tumaguang iti kotitil iti tanganak nogi paingkuro nangkod kanwe he papatunud ako po sindiolo mo'y hey osomok ahak dayolod isuanggit aralan di pentapot. Onway na hay dot kagarasan do ginamo dot tumaguang got ay kosong kiwalon nila tanganak dahay labi-labi pun dot isuang do gereja nga haro timpu-timpud o insok yahay di kaboboyuhan diolo nga iri paralan dahay dot ay kanud papain somok diolo kumadia Tuhan. Inggad pati lambu si haid ay mangigit ang mga hak diolo dot rumikot ta isuang ga sambayangan. Paingka nagitanganak dahay dot ay iya diha kaboboyuhon nga may na yolo unwide kasimbayanan da ginawo gisambot milo makinangaw nagi tumunod di ralan do pentapot. Kung sikaw Tuhan mantadot panghakanod tindalanon ko pasiyan dahay tadaw do bayno. Nuno na paburuan tindalanon nagi awayaan dahay nga pati lambu si haid o giratom o samak kumadia. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw kumad kinapagyampayan dati hinako po kapiruba takod kasuaban na suwab.